Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bihaon pangadjion nato ibang tahsinun nato in suratul maun. In dain ha mga pangadjian halawman niya, halawman sin sura ini in siya tartiban hika hanggatus pitu halawm sin Quran. Sarta in siya ini aun siya kauhaan tag 5 kalima iban hanggatus hangpu tag 2 huruf. Sarta in taod sin ayat niya pito ayat. In hatihan sin maun banghalo ka injilizia almsgiving sarakka atau akan maniu tiyo dirihilan. Maniu tiyo dirihilan. In surah ini piaturun siya ha Makkah. In suratul maun makkiyah. Nazalat ba'da takathur. Piaturun siya puas sin suratul takathur. Iban before sin suratul kafirun. Bihaon lumatun kita niyo pa pagtahsin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aital hamza iban sin hamza. Sibuin sifatnya ara'a. Magbalik na ko kanya. Bukun biasin a'u, long mo us'u. Gipiton mo na hain. So, ban duka ingin hamza, duka ingin ain. Ampar hindi ara'aita, ara'aita. Sibu dain sifatnya. Sibu da siya. Ara'a, hamza, hamza. Amura ko man, dendi hara parak mulun mo. Long mo aro. Aro, may ita dumakmul din. Dun sa wabansim baris sin, fat, sin, ra. Amo na in fat hayo. Long mo aro. Aro, magbain, hamza, numipis magbalik. Parak mulun mo sa jahara. Ara'aita alladhi, dhal. Duhol sin dila mo. Pawa mo siya tiyo-tiyo. Zahrul lisan ma'a ru'usi thanayal ulya. In mad din di tabi'i. Ara'aita alladhi ara'aita alladhi yukadzibu. أرأيت الذي يكذب أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بالدين in mad din di pagtawgon arid lisukun manjari 2 harakat manjari 4 harakat manjari 6 harakat sumakawa bang tiagnaan mo 2 subay katan ini 2 katan ini 2. Sa bang tiagnaan mo 4, katan yan 4, bang isab tiagnaan mo 6, katan isab 6, bihat tinhantang na. Di man jari hapanagnaan 2 ubos ito in sumunod ayat 4 usin sumunod ayat 6, di man jari beto dukaing-dukaingon mo. Subay sibo-sibo sa katan. Basta na to makaminsan. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم تبعي فذلك الذي تبعي يدع بكون يدع يدع Yad'ul yatim indandi arid disukun wala yahuddu ala ta'amil miskin wala yahuddu indandi onda sa pagdakan sintingog din dulong mo wala yahuddu bukun wala yahuddu direkon mo atau kan di mo siya parak mulun sa wawan in dad diyon din ang mga huruf marakmul so mo siya parak mulun wala yahuddu ala ta'a in ala rin dun tabi'i in ta'a tabi'i
ta'amil miskin arid lisukun. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailu. In dua baris yon nagbaki wansin lam din di hansipak. Lomo fawailul lil. Dua baris nagbaki wansin lam in hukuman niya idgham bila gunna. Tinya idghamun mo siya in hati hansin idgham di mo nabasahon in hambuok barisin yaon di mo na yung basahon lura ko man makapin bang siya yaon tanwin in pagbasa kanya wailun aun siya nun in hambuok baris siya to magrepresent siya nun sa bang ito di mo na basahon bima naway mo na biasa in nun fawailu ra kuman wailun bukon na wailun sa wailu ra kuman di mo na basahon in nun niya ito direct na palam lomo lul direct maripalam lul ubos di mo na siya gunnahan ayaw mo siya linggo sawaban bilagon na siya di man jari lang mo lul palo kayo mo di sumagawa direct pa lam sa wayroon paggunnaw fawailul lil musallin sad ubos in mad din di mad عارض للسكون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم الذين هم in mim din di nagbaki wansin ain in hukuman niya idhar syafawi الذين هم matampal in mim alladhina hum na nun patay nagbaki wansin sa doon in hukuman niya yan ikhfa biya din hantang niya ikhfa bimana tapukun unin tapukun in nun in niyari in nun ini tapukun mo na siya in duhol sindila mo ayaw mo pikita pa ipon mo tampal pataas hasupaya di tumampal in nun lang mo alladhina hum ubos kitaon mo in huruf sumunod kanya ikhfa yon bang in huruf sumunod kanya yan huruf marakmul in gun na niya dumakmul day sab biasin sad yon huruf marakmul na in gun na niya yato parakmulun mo ray sab lang mo asa bukun ansa bukun biato sumagawa asa bihato alladhina hum salatihim sa mim patay nagbaki wansin sin in hukuman niya idhar syafawi sa inyaon sa in mad den dun tabi'i was in mad den di arid lisukun alladhina hum an salatihim sahun الذين هم يراءون الذين tabi'i الذي هم يراءون mim patay nagbaki yung sinya in hukuman niya idhar syafawi الذين هم يرى in ini mad iwan sin hamza nagbak siya hambo kalima bima na siya yan wajib muttasil yura in pagmad kanya upat atawakan lima alladhina hum yura'un in mad dan di mad arid lisukun ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ويمنعون in'una rendi tabi'i dua harakat wayamna'u in mim rendi kuano munas ya
Tinya papikiton mo na in tingog hangkaray sawab din ha mga sifat niya insya yan sifat pagtawakon kuan bayniya. Pagtawakon bayniya. Long niya. Wayamna'unal inhatihan sin bayniya to amin pagdakan sin tingog partangahan. Di maana bukon siya malukay, bukon isa masapat. Wayamna'unal ma imma rin doon tabi'i in'un arid lisukun. Wayamna'unal ma'un. Amo yato in tahsinan sin surah ini. Muna in suratul ma'un. Murah-murahan bang mayan aun nakawa na to pangadjian. Wabad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.